Banti benya alor kejingtai ya ke entry checkpoint ke badan no umling nagalong em ke belaya caprang. Nagaliang kinong elam jong South League seng balang ke bakentop ya ke KSU, ke FKJGP, ke RBYF bat ke HNYF. Kilahiar sekani ke jaka bala peniang yang ke kerdop ban kenrai kerung kami jong ki mender sepok ke jela ke badan no umling. Hagani kejing jurip dalam kemat uba Lambok Starwell Marngar uba Presiden ke KSU, uba Welbert Rani Presiden ke FKJGP, uba Bipul Thangkeo Presiden ke RBYF, uba Sadon Kebla Presiden ke HNYF nelor kiwe-kiwe kinong yalam. Lengba kene kejing jurip lalap ba kejing tay kene ke entry checkpoint ke ban pentrekam katkom ka MRSSE kalia caprang bala kermen scam banla ban pendap katkom kejing kular jong kesorkar jela kabalong hapok kan ruposngi. Nakaliang kini kinong yalam jong kini ki South League seng balang kila pen pauru bakin penki biang ya kejing dawa ban pentrekam no ya ke inline permit hapok ke jela Meghalaya. Kabalong kasti banyada ya ke riba kejat ben riau bat bakin nangyay persya ya kejing temu ban pentrekam ya ke Citizenship Amendment Act. Hagabasyan na kaliang gini kisang balang kensa sedang biang ya kejing ki bejai-jai hagi singi bansawan bandawa ya ke inline permit. Bat kadi ke entry kadi sebentar jong kejing kuno ka Matters dan Safety Security Act jong asna marjak kadi. Tingi lagi bakakam gaya kumba mutisang ba jong kasukar jala ada pulat franchise kita kubur sekipat ba jong jala ba ya kene cekah po untuk kusi pendap di kumkolong matangi ke kam kelaya sebenarnya siteng kubur kasengi kumpul abu target dau menteri ba naik ke kam gaya tingi mi nanti ba ya ke ba keserta ke abu deadline kusi ngap Jakarta bat mi nanti bat mi don ke jingkermen ba kau kenai nok pra masih sedang juga kenai nok pra kelak mendeki ar lai terik ngit ke drop sedang mereka mau. Andai kawai ngaku ban keren lemat tolong ba kajingwan ta kasih ini amdai tang bengiwan jurup ini cakap. Kadairu sebentar ka kerbo kajungi saka sarkar dia akaba lajan sistem kenti ka sarkar jala kelah pas ya konstitusi ba menteri kam ke anti. Ni yatep bro ba hajing sama depas ka resolution tu nak kalian juga kisau sek. Ngimlah semla song picting lah pelong gaji lang pajba ai betah per jong beri ni terap hadir juga kendai dari penopra jong senam lalet ni sautu hukum gede kaya di pajba jong jalan kila kata kamai gaji gaji kangdam dari di benai itu kipor kamdai ke besok ingin ya di pat berhenti hendai ingin persang banyak ganti gejai bat tadi wan tak kasngi kolong sebentar gaji geteng gejungi bat hak sekar jalan Seborok untuk pungut di belakang bukti berai itu resolusi bagi dia melong agresif banitit jengkang no serkar dia pun nombak dia tiba ngiri penyo no ke ANP. Amit Syah kesana berlai wong ba kilit celebrate Christmas fasawan ental ajan wan sewai Christmas ajan pediang sewai senam berkemah yang kita resolusi tu impat i. Ngiri besok tu ni kidan atli resolusi bang serkar jela kelapa. Barang kong kelapa na kong suaya tin kasi bagay benrung no kredit mokra jo constitution ke India kabar kelapa ya resolution bak kasarkar India ke pentrikam ya LP po ujela jungi kum bakala ay ka jela Manipur ndai lai kam jela Manipur marmar kala ay kendor jing EU ka jela jungi inginget ba kasarkar jela kan sim la jong ke benta ban penti kena baka Sokar India kiriman ai ke LP ko dilajung. Om tang kata kamput tang takasngi nagaliang jung ki sausen kerangkat ki nuhun sang balang ti po rilum goro buju terelak. Adu tak singi saya terter kita kedumuk ketip momen ini pan pensngo ba ka Sokar India kadiman syak skor jung nam bat jung angnut bat ba jela kata kalong pan menteri kam amador LP ko dilajung.